trena kada su Njemci u Sulunaru našli oružje. Pa šta sam donio, ljubavi? Šta sam donio? Na lice mjesta rekvizite odakle izlazla mašinka iz Solunara, sudane, iz Solunara. Pa vi ste vi normalni ljudi. Pa mi se slomili dok smo ovo ulickali, ovaj hotel, sad treba tu da stavljam neki stari Solunar, jesi ti normalan? Ja stvarno nemam riječi. Ti čovječe, ti sudon imaš ušte žice za biznis, ba. Ma nemam, ma imam žicu ja da saslušam razne budale, znaš. Evo sad sve i da Kinezi dođu, hajde, evo nek dođu. I šta, dođu Kinezi, vidi Solunar i gdje je tu biznis? Reci mi, gdje je biznis tu? Biznis je u zadatku broj 2. Idemo u zadatak broj 2. Šta ovdje piše? A to je kineski hokej. To je neka kineska levha. Nije ovo kineska levha, nego na kineskom ovdje piše zabranjeno sjedit na kol.